Mugaruna withire bwa mpumi cia KCPE kwithira nende ikibwetheka kiri skuru ira nene skuru cia matũra na cithirite ikithaara BUNENE ikiringanithwa na skuru cia IGERIONE. Skuru ya Chief MBOGORI mutindwa na ya KIENI inde nicionekete ucume BUNENE na nabaikite aritwa kathomba kiri university aciari na aritwa bekenera mpumi na kuwa bondi bo bareririte aritwa bo bethira bakibwithite kuringanithwa ni na muritwa kuthoma. Kithomo kiri gicigo mbunge kia Maraka gitaka gikioneka gwitia nkathi na nkinya kuthagaya na nkinya kutharara ntugo gwa ntugo. Cukuru ire iterigirwa kuoneka ikithara ikionekanaga gwitia na nkinya kuthagaya gikithomo. Tulipata 5.4 na tukakuwa na A, tukakuwa na B+, tukakuwa na grades mzuri zenye zitaenda university direct. So we are very excited. Cukuru ya Chief MBOGORI kiri wandia chogoria ikionekanaga kagita kayumiritie gikeno nyimbo nkemina nkinya nkuro cioyurite kiri cukuru eno kumania na bwega burabaruthite mwankoyo. Tumekuwa pia tukitamani kwa miaka mingi kutoka tuko hapo 4.9 but we have always decided to go kwenda 5 point something, lakini hii mwaka tumefika 5.4. We believe in God na tunaona Mungu ametupatia ushindi. Ringana na alimu na nkinya tongoria bacukuru eno yongerete pointi imwe kabayo yurie na kuthungiria na nkurukie 10 na university mwanoro tongoretie kiri cukuru eno agwatite aendute ontubura butoro boneka kiri cukuru eno gwa kagita. Tulipoanza na wao tulijua kwamba kweli tutakuwa na matokeo mazuri kutoka kwa wanafunzi, kwa sababu nidhamu yao kulingana na jinsi tumetembea na wao kipindi hiki chote tulikuwa tayari tumetarajia hayo yote yangefanyika. Wamekuwa wakijituma kimasomo, nidhamu imekuwa juu sana. Tumeshiriki program nyingi ili waweze kupata ushindi. Walimu pia wamekuwa katika mstari wa mbele kuwafunza, kuwafuata moja kwa moja. Kena gwata inoire cukuru ya gutinda ya muunganio ya KIENI kiri wandia mwembe gicigo mbunge wa Gikii. KIENI ira yatwire kwereria nkumetari mbega kagita kabarundite makang'ima gikithomo marabatura kubathekera. It is through hard work, teamwork and most importantly players that God has given us this. We have recorded a mini score of 6.044, which is a great improvement from last year's results, which was 5.01. Kiri cukuru eno ya KIENI ya aritwa 24 bathungirite kiri university na bongerete pointi imwe buru kiri cukuru eno nto bakwongera abo kionekanaga ta withire. This is the highest mini score that has been attained since the school began. It has been through hard work, as I've said, and for the last 3 years, the school has recorded a positive deviation. KIENI before it had achieved a mean of 6. Now to break it record, now to begin to get about teamwork together with our teachers, our BOM, our principal in absentia, the deputies, and also the support from our area MP and MCA. So KIENI has changed because there is a high discipline. Ongerete pointi mwanka pointi 6 gaturumo 4 bariuga riitwa riao no ari kuthina mbere kutharara na kogua Kenya kabaerigire mantu manene mantu marito na mantu mamugarukire cukuru eno. Nonto wira urutito KIENI miaka 3 mirurumu ina no wira kurigaria mbuge twaina KIENI etweta IDI, lakini thaino KIENI kitu ina kione KIENI kingi tofauti sana. Ino ni alliance yetu twine ya KIENI na niyo nkwenda kuga kiana betu mbere buru. Congratulations. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Moya.